kaba karya kar n'amashemererwa ubwe muhereza Valentine Kachaina umukozi wa programu yo munenesereza ha TV West hamwe na programu yo wakutanga heru aha Radio West arukutera umukundwa we Estatunye na Kikempeta. Kachaina hamwe na n'umukundwa we Esther Kiki batere kiragano cyo kugumana bakunda n'ubutwire bwona ahagati ya kar n'amashemererwa. Niyo kama isoka kundo yanje no bwese kwa kanje aliwe ni ya pati ni ya mwana ni ya mtumo kwetu Valentine usasire Esther usasire Valentine abo kuba turi bariciriye twena turi abasisi usasirana tuachira emisha ruhanga kandi itutura umurukundo y'amazima mukama aberigwe bwanyuma yo kugitwa Kachaina n'umukazi we Esther bayereka amashemererwa bari kusima mukama wabasya hizoberi bizo nimba nishemeza abantu kunkahata nanyu umutuma gwanje mpora gushemererwa munonga kureba ngo ruhanga yanyamba icyabasa kuba nshikirira kandi n'umukundwa wanje munonga kwikiriza tukikirizana tukagira ngo kimwe cyona kibiri ko kikozurwe ati reka mutere impete byenda mwetokote so nimba bazamukama taruho ndijo kose na nabantu abanda bo kubamba tushabira abutukumanya hamwe na nabutakumanya kandi muraganiza kumugonza umuntu njya kumugonza buri mbaye ni mugondeza busakaso hati obyampe obyanhambaye ninja kumugonza. Kachaina yayonjera yayihanangiriza abanyakatemba hamwe n'abeshongozi nabo kwekora mu murumo bakagitwa n'abakundwa babo kuba utine mukazi na wabano ukora sente ba Celeb bingi bakora sente nyingi konkani manyangu wabo tine mukazi sente zo kuzikontrolinga mukurema aha bwa TV West ndi Elias Rutugusa.